Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u prvi tutorial, u prvi Minecraft tutorial na mom kanalu. I znači danas ću vam pokazati kako u Minecraftu možete napraviti top. Sad, to neće biti onako kao što vi možda mislite. Znači to će stvarno moći da izbacuje TNT, ne baš da je na maloj razdaljini. Znači, za početak uzet ćemo na primjer, evo ovdje ćemo da stavimo ovo. To će nam trebati bilo koji blok, nebitno je. Zatim će vam trebati ove pojačivači ovi. Onda ova kao ručica. I redstone i TNT. Znači ovo možete uraditi u bilo kojoj verziji Minecrafta. I naravno možete i na kompjuteru i na telefonu. Znači idemo prvo, ako vam je lakše, znači početak je ovako. I da, zaboravio sam jednu stvar. Kofu vode. Ok, znači to ide čak do tamo. Sada ćemo ovo ovako pokrijete. Ja ću to pokriti. Po meni je što je više to je bolje. Što je duže u stvari. Jer ako je duže onda šta se da kažem, onda možete staviti više TNT-a i može otići dalje. Tu i ovdje stavljamo, naravno ja sam zaboravila, stavljamo i ploču, ovo. I ovdje ćemo staviti još jedan blok. I sad vi stavite ovdje blok ovako. Zašto? Zato što može da vam se desi da stavite blok TNT-a ovdje i onda će nestati voda i cela mašina će da eksplodira. Znači stavljamo ručicu, stavljamo ovdje redstone i onda stavljamo znači tu redstone i ovdje stavljamo pojačivače i sve stavljamo na trojku. Ok, znači sve smo stavili na trojku, a sa druge strane stavljamo ovako, tu, a znači i ovdje. Nemojte stavljati do kraja jer onda mašina neće raditi. I sad, znači stavljate TNT ovdje. I sad, na primjer, evo stavit ćemo za početak samo 2 TNT-a. I povučete ručicu. Sada, znači kao što vidite i TNT ode. Znači, balansirali smo TNT veoma daleko. Sad, evo ga, vidite, ne čekaj, ne znam čak ni gdje je pukao, možda je otišao tamo pukao. Ali evo, sad ćemo staviti samo jedan. Znači morate isključiti mašinu, inače će vam eksplodirati čitava mašina. Stavit ćemo samo jedan zatvoranje i puske. Znači, eto, za jedan će da ide oko 20 blokova, za 2 će da ide oko 40. A sada ćete da vidite, sada ću vam pokazati koji je maksimum. Znači, sve ovdje do kraja ćemo stavimo TNT da vidite u stvari koliko to daleko ide. Sada, pošto se to neće vidjeti, možda se neće vidjeti, evo, znači vidite TNT ode toliko daleko da ne može da se vidi, ne vidi se više. Znači, evo, on je čak ovdje negdje, ja mislim da je otišao u vodu, verovali vi ili ne. Znači stvarno daleko može da ode. Sad vi možete naravno da ga
preuredite, da napravite da on izgleda stvarno kao top. Na primjer sad obložite ga ovdje ovako, ne znam ni ja već šta možda vam padne na pamet, nešto ovako, pa tu kao ima otvor, ne znam ni ja, sad ne znam da li je to pametno, ali znači ovako slobodno možete staviti, pa onda ne znam nekako ga uredite da prekrijete ga da se ovo ne vidi, samo da ima mjesta da izlazi TNT. Znači tako nešto, pa onda tu nešto. Možete bilo šta uraditi samo da ne pipa redstone. Jer ja mislim da može da dođe do nekog. A sada ću vam pokazati šta će se desiti ako ostane upaljena mašina. Sad vi stavite ovako TNT, kao što vidite TNT će odmah krenuti i ode sve u đavo. A ako stavite ovdje, ne znam da li ću moći sad da radi, ali dobro. Ok, moći će, samo smo ga malo ćemo ga skratiti. Ne radi, znači, ako stavite do kraja, ta voda će nestati i, znači, evo. I sad, kad upalite, logično nema vode i TNT će naravno samo eksplodirati i mašine nestala. Ok ljudi, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, share i subscribe i to je bilo to. Ćao!